i was e whanai tu le maanga wanga nā. Vi ia le tui le nei asu ma te mawhie. O te whāta lofo atu ma whawhelo ai atu i le paia ma le mamalu o mātua o a ingo. Tua tātou whātasi ma lore soifua. E mo molo whawhetai i au whaia o ngā i le wasenga o Gafoa Le Ata. O Miss Whawai, Miss Clayton, ma Xavier. Whawhetai mo le tō maluenga sa tau ma whai mo au, ma tā upu, ma tā longa ese. Ai whapitoa lava lea nganga whawhetai i le susunga whai a onga tofi lau whele tale ki anu. E le ngalo au maluenga mo au, malo au a onga whapea fwoi tā misa sa whai. O winga o te iloa ai, o lo whamau, ma nau ia i ule nei soulu nai. O lau a unga i Gafoa Le Ata, sa iai taimi e iai whawhitau, ai sa telefoi taimi sa whiawhia e ngā uo a whai a onga. O le tau sanga muli le nei, o le a muta ai le a onga i ngangane e luo, o le Samoan Balingu. Na o a mata ai, na o a mata mai le a onga whasamo, whasolo atu i a moi malai, ai whaiu i Gafoa Le Ata. O te whātalofa atu, o te whawhetai i au whaia onga, o malawa, mai le amatanga, ai maise o mātua o ne mia malila. Mautua whawhine o siana mamatangi a lofi. Whawhetai mo le tau alofa ma tau singa whamao i a te au. O le a misia lava nei ia uo, a wā o le a mātou vala ma ese a mātou a onga. Ia tūpē i ovi le tātou wā, ia manuia la sanga uma, e le ngalo o tau William, Isa, CJ, a Michael. Whawhetai lava, manuia tele le kirisi masi ma le tau sanga fau, soifua. Malo sad.